namukela kambe ka master Xitsonga analyst channel yena mhlophe because ta khelo like Ben Mayengani, I'm big fan. Tolo nga ta khingu linka vele na J John na Gagash kwala na yena, it's basically the same matter. Gagash na yena vele ta khingu linka na yena na J John and also Ben Mayengani kahle we're basically going to talk about the same matter na makalewa. Yeah, so as an intro, mashitiva hinkwenu vele ku J John i endla fill up again eStadium hi the 19th of December. So lexi nga va xi ndleka lama rhanga phanda yi vi yi posta ne event ya yona of course eka nkori na yona as you can see kwalano ya the 19th of December and ya ku ediwa ndo okay chaka la ku okay chaka ina ya yona la gig guide ya yona as you can see here I nga ti won the 19 nga na 19 okay chaka gig guide le kusuka la khale nyana u ngana a swi nga ri kona swa ku ediwa nyana hinkwako ha rin'wana yi nga ri kona the 19 la as you can see okay cheka lana we can see a ku ri 16 and 20 December so ya ku ediwa swi vula loko ya ku ediwa wo munhu ku ri the 10 that December and stuff like that. Okay, so loko swi te tani Ben Mayengani of course kuma kha hlaseriwa ku vele ku sabotagini ka event ya J John so a event ya ka doto ku twa ku yena i ri yini hi mhaka leyi and stuff like that. Yeah, so if you post this video la nga fatsela ku va 60 va xitete na lo mzam sukelani kulwa tinyimpi hi J John leswo of course kha swi ndeka loko ni kha ni cheka various comments leswo kha kombisa swona ku ya ku lo sabotage sa hi twini ku i rini la so again the challenge with the video stand ku it's music to hunguta music wa wena bo nga tlanga or tlangela low so that we can cover it. It's a bit difficult but yeah swi ta ndla ku sound lever a bit light ya yena ku yi nga vi na bass. Yeah, let's go. Imagine ku ri na gig vana ku va na gig ka chief i 6 ku ta va na gig hi 24 ya Mtimbani ku va na gig ya Sol Makam same day. Okay. So swiri Sol Makam i faneke a tshika ku endla gig maka Mtimbani u endle gig na kuna gig a Rivolwa kuna gig a eStadium le Rivolwa ile ku a mihlaya kodwa ungenwa mahala khala ka music production le ka nkulu a xitupini a ku tshama ungenwa hi mali kota kuna ku ri Paradise na ku ri a xitupini swi tshame ndhawu yin'we hala kun'wana leti khulu ku ngeniwa hi mali kun'wana hi kona u nga mahala so ku vula president support J John. Okay, I regard this aspect. Ya kona intiso na dokodela jo Sherman kuna event leyi nga ta khairi ka yona na yo free entrance a ri bola in as you can see kwalano so na yona yi kwala 19th of December so na yona so lexi nga ku hlamariseni ku kahle loko attack-wa ka side ra hala ka rhanga phanta ntsena hala ka dokodela ku ze ku va kha ku vona ku ri na xihoxo na koho na mhaka leyiwa so mina hi ku twisisa ka mina ntwa swilo leswiwa swi ri a bit different ka this case because event leya ka nkori a ni a yi endli hi Ben Mayengani like a yena a yi endlaku like a hi Ben Mayengani can we say like Ben Mayengani one man show or some sort of a fill up wena mhaka leyi like a yi vitani yena like ni nga swi vula xitalo mana mhaka leyi hi ku twisisa ka mina so if that's the case ni nga vuli ku loyi a nga ku sabotageni it's Ben Mayengani so if himpela like swi ndliwa as an intent ya sabotage hi nge vi khe hi blame i Ben Mayengani loko ni kha ni yena n'wi because a hi event ya Ben Mayengani a yi vitani Ben Mayengani a yi ri Ben Mayengani fill up a yi ri Ben Mayengani one man show and stuff like that leswi ni swi twisaka swona so loko ku ri himpela yi tsana sabotage ni swi va swi langutene na the owner of that place
right, na J John, not the other way around. You kuva kagu blame Mayengani don't like a so you guys like a business so you go one in a business one figure stop no as an artist no a log go ako endlo ako show stupid in land me confirm if you go na da you don't want to inga talon da ko I will to the poor little alaka left and to in the train da lega anas no zamazo so this mina stress show na show ko nga wuro ko mina nga ko ni blame Mayengani ko accept a gig and want to make a much success unless if that gig I be tana Mayengani mashuka shita na I have the show no something's wrong we invite you I be tani I was invited so if there's an issue it's not related to Mayengani but the owner of the place look impela kuna issue car and stuff like that. Let's go. Hey. Stadium, hey. Okay. Vaseketeri va Pirates va nga xi endli xititwa makatla ro ze xitoko ku xona xi nga khoma ndhawu. Vaseketeri va dlembeta va xitiritini tshikani ku yuza swikambani leswitsongo ku va tinyimpi ta n'wina na president. Khosi n'wina mi nga lwenga tinyimpi letiwani hi J John mi nga lwi tinyimpi hi J John yimelani xitori xa n'wina. Mi susa nyimpi se mi balekela ka J John. Loko mo yi languta kahle mhaka leyi vanhu lava nge le complaining hi swilo leswi vaseketeri va xitiritini na khungulukasi na mina a ni ku naya le ka one man show ya J John mara hi mhaka swi vulavula a na hanya endla xin'wana kamba leswitsongo swi nga swi twisiseki loko ku ba hiti vanhu va yi tsakela swi vula ku se hi defense ta wena hi jaha kumbe hi majaha mi yo ba hiti a hi defense ta n'wina na defense ta vo Mayengani n'wina mi lava seketeri wo rhandza tinghoma ta n'wina leswi faneleke mi swi twisisa so mi silidiwi hi vaseketeri va khungulukani na xitiritini va lava va chava nyimpi ya vona album yin'wana na yin'wana leyi humaka ve ri hi tluli ya Mayengani mara na vona va humesile album na vona va tihlaya mara kona bayizisiwe hi gang kona ku ri ntiyiso na lo ntiyiso hetelele yes each and every album yi va yi kha yi kombetisa na Mayengani a hi lo ntiyiso guys na va Rosa va kha u etlule Mayengani no ze ni swi laha ni zama ku swi basisa ni ku no guys hi nga va competisi na Rosa i ba swi andi swa yena because ni swi vona ku no ku hi project ya yena no a nge va kha fika ka Mayengani ni zame ku swi basisa ku a kota ku etlisa kota ku stream swa kahle misa rona yena a kota ku va kahle ku nga ze a hetelela ti nghenisa competition na Mayengani sort of hi leswi ni leswaku xiswona sweswo it's a fact ku va ri competition Mayengani na each and every project yi humaka i tluriwini sa za a vula ka ya malembe ku va ka xithangu mi ta rhuma mani lembe leri leswi a vulaka swona laha Mayengani laha va mhaka leyiwa so as stated ku ya hi side ra mina we cannot blame Mayengani ku va accept the gig o invite you lo a ku ri swa ti one man show a hi ta swi khe swi twisisa va ku i one man show ya Mayengani ya la ku va ku ri yena a va ku na ownership a va ku na percent le henhla swinene but la a va ri invited so a ni voni ku ri we can be blaming him ku va accept the game mi nga ni confirmela guys ku ri xitopini ya kona yini maybe yo ya leyi nga kona masungulweni I don't know if yona apologies maybe ni nga yi khata na that section if it was wrong I don't know a ni kha ni zama ku va ni cheka nyana a ni koti ku vona another tavern nyana sort of so swi lungheni mi ta ni correct guys and very hi taka Gagash loyi nga ta hi khe hulika vele and also J John yeah mara ya sungula hi aspect very na yena khavula hi timhaka ta in relation very na event hi ri eStadium and stuff like that. Let's go. What take a Mayengani for no reason? We go in come go Mayengani afana nga J John Kuri afana nga ni ekukuna eStadium. No, we are not fighting J John. He is not fighting J John. Look, J Kuri bakutanda ta China. Ifana nga support bana ba ifana nga progress kuna gig. It doesn't make like that. You know, that gig total ngofu. You never said anything. A lot of gigs. Neti thing atama. Lugunilo gig ngona yanda gig. So, what's so special about it?
a va lwango Gagash na supplication minkarhi leyi ya ha ri leyi ka khalenyana leyi a ti vuya izonda J John ntiyiso i ntiyiso mi nga wu cinci hamoni zonda I don't care man ni lava ku ta rhandziwa cause swi fana na tima na switima like ku fana na na tima swi fana tani so mara ntiyiso i ntiyiso ku n'we mi blame Beni mi ku Beni a fana nga yi kwini loko va le royal time vo fika va decide ku va lava endla gigi va fanele va nga ndli gigi ma ku na gigi yin'wana doesn't work like that people decide where they wanna be loko munhu a lava ku ya laya ku a yi lava ku ya kona mi nga fiki mi olovisa munhu for swo phuva people loko ku ri ku na ka makhelwana namuntlha ku na nkosi ku fanele ku ndliwa nkosi na va ri ncini loko ku ri na nkosi namuntlha la ka mina makhelwana hi fa endla nkosi ene problem ya n'wena mi fila ku nga ku munhu n'wana n'wana i fanele a sakhama ka leswi n'wina mi swi lavaka doesn't work like that dog loko va n'wi rhambini lavani Beni a nga na control van'wani mi ta ku Beni perform mahala aka sweswi mi ni yimela Beni a ni na mi tiva hi ku mi ta ni cinca ene mi nge ndli nchumu mi to vulavula leswi mi swi lava swona a swi cinci nchumu kambe Beni perform mahala ka Nkuri i lo tshama ku ta ku byela ku me ni perform mahala ka Nkuri you don't know their business deal na mina Beni perform n'hweti yin'wana yin'wana na 17 n'hweti lexi mo va n'hweti i va ri koho 17 do you know our agreements you don't know so ku fana na sweswiya n'we mi ta fika ma ku Beni na jealous Beni a ni yimeleli Beni ni vulavula hi business wa swilo leswiwa loko i ri ka khala i nga swi twisisi swilo leswiwa ku ri bindzu leri tirha njhani na loko ku ri ku swi tatani swa ku Beni i fanele a sapota yeah so be it i le businesseni it's in business and you will win some you lose some le misaveni na and you will never grow in the competitors you need to have competitors so that you can grow nga pfuki na siku na pain i growing i rava the competitors mina personally I went through a lot of shit ndla gigi van'wana va ku vanga ya mahala kwalomo van'wana va ndla swi tele ngori swi nga hlangana na swona ene mara a ni tshama ni ku swin'wana mana nga ndli gigi I don't do that so n'wena mi nga blame Beni mi ku Beni this Beni that Beni i bukwini ya cina na cina koho ene hi le kule se loko n'we mi na ti problem ta n'wena so in terms of the distance yeah so ka Nkuri to Mayengani Stadium hi vulavula hi around 23 kilometers yeah hi leswi nga xiswona can we say they are not really we cannot really say they are far apart since like le dorobeni munhu wo kota ku ya hala na hala so yeah they are not really necessarily that much far apart but they are far but not far yeah yeah you understand ni xitsongorizini sort of a kule ngopfu but ikulu sort of na mhaka leyiwa yeah in that very okay move ahead ka section ya la Gagash very kombisa ku Beefiwile J John mara a swi tiva antu a swi n'wi hindza njhani Gagash ula ntis but let's go na phela me mu manti na va J John va tshama va ni beef mo ma swi tivi mo a ni le ka rita ta njela ku J John ku beefini ku na rasimu ka ku yini kambi mara waza wa a ni tshama ni n'wi vutisa na n'wi vutisa you know what because I'm the biggest boss in the game some of one tintambi roba mali tintambi ni mara nangutana ku shit bafana banzo swi swi vona ka deni menjele le ka ku aba ku befini bafana xi na vuboti majulinyana timene ku ri xi haxa tlhelo ku byozi byi tshwa swi ti ku swihundla swa ho swi fambe zose byi tshwa ku ka ku nwa byala lebyi wa byo leha lebyi loko la ka vona ku ninja ani na mali zodi munhu ani zama munhu anzoni munhu sorry anzoni munhu ni lava the worst enemy ni kota ku hanya okay so hayi le krista leswi yi hlamureni mhaka leyi fika cheka ta tisemvhedi hi nga yi yingisela vhele fa kombisa ku lol papa leyi na godra
tingoma ti hume hi 12 o'clock vula ta J John live leyi i ya 3 am se ni ri twe kwini na like a stylist swilo Gagash vula the previous one ya ro sungula not lera sweswiwa okay a hi referencing ra tiveka hinkwenu a ri tiva risimu leri nghena very by the way wa kumesa project ya nghena ya Juda you can go and stream it na mani streaming it's good ni nga vula tani it's good yeah mi nga huma maybe ya na tisimunyana ti nga mi tsakisaka na n'wina na mani leswi ni nga yingisela swona I think ya i swekini J John yi kahle project Oh, by the way, risimu leri ri le ka project ya Vicat man. Vicat. Ri le ka project ya Vicat liya. Just. Hi le ka risimu leri ra ka project ya Vicat AK47 na hleketa yini wa yi fambisana na xibamunyana hila that song yeah it's AK47 ro risimu ra kona leri lekere a nga fika a mena le ka Gagash David Gagash ka vina xihundla is this one ana mhaka leyi ya ni ngo zama kona fast forward I refer some sections here yeah ro risimu ra kona lero and stuff like that ana mhaka leyi sure. Okay. Ro risimu ra kona lero xilo xi nge cinele tibiya dime swantswa va xi bloka xa vula xi ta mhaka na swona le ka gaza ve ri xi ri le ka gaza hi cinela yini ho cinela le ka gaza ho cinela pata ro risimu ra kona leriwa hi le ka mhaka va khomile a va hakeli kumbe ka gaza mama ni hleke ngo I remember loko project leyi huma ni hleke ngopfu hi risimu leri ni a xi fike ku fika swi ni hlamala swa ku why ri nga fikangi risimu le ka J John nkarhi luwayi a ri nga fikangi xinjhani okay This section. Fama yi ri yingisela AK47 na ku boha va Gagash la mi twa sure loko no vula mina swi nga endleka ni nga bukiwa khari va cheta bya sabyikulu as you can hear ku ri like ti-events ti le ku ndliweni ti-artist ta bukiwa but na yena including yena Gagash mara a nga vona benefit ya swona and stuff like that vo Gagash vona va vona va kha florisha vhele va fambaku na hi ti rap leswi a xi vula swona J John la and stuff like that so leke ri i menemene nkarhi wolowo i rivele or Gagash xi n'wi hembela I don't know a ni tivi hi nga yi bakisa ku yini or xo la ku va holovisi ku vhele i vanhu lava tirhaka swin'we I don't know hi leswi loko ri amukeza ku sika banda ku vula miteka siku like i twa ku xuka i nghena lwandle a ri na marhavi nga ta khomelela hi le makumu to fambiwe but to fambiwa loko twa ku xurhi i tlangela lwandle i twi nga ku hi le bavhini lwandle lexiwana xi na marhavi ta ku rhwale kule le one vheni hlamba na mabadi xikan'we mani hayi a ri dlaya kunene lwandle leri a ri dlaya kunene xikan'we mani a ro dlaya kunene lwandle leri mani hayi karhele ku tsutsuma